Oh, God, stop it. Oh, well. Yeah. Baby, what if your mom doesn't like me? Come on, baby. There's no way your mama is alright. No, but baby, these things happen, and I'm scared. Okay? Baby, Grilla, mama can't run. We run to million more rampon happy, so there's no way you're alright. And besides, King, oh, Jolale nor la mama. Okay. I'll hold you to that. Okay, babe, okay. Come on. Okay. I think too, but But baby, can you please relax? Just relax. It's on my. okay. After we. Babe, wow. Guy. Mommy, I'm home. Dumelang, ma. Hello, and you are? Mama, we will visit a visitor. Keleo, ke girlfriend tak. Okay. Ke thabela go le tseba, ma. Likewise. Anyway, son, ke apeile papa ka cabbage. Ke ne ke setse ke a go tshola. A ke le tsholele. No, ma. Ke kgoši. Ifela nka ithabela juice. Oh. How's your cabbage? No. You know ba le gore re jele sengwe before re tla. Baby, I don't chill over mo. Oh, why asa nne nakonyana ke batla go mo itse better? Well, I don't think this much e leng gore le ka itseba ka nna. Ke moithuti kwa Knowledge College and le gona ke study media studies. Ke dula kwa Lesego Village. O nna ko tulong e kotsi ela? Ow, ma. No, it's not that dangerous ka mokgwa batho ba bolelang ka gona, ma. But e santsane le kotsi le sa ba bya. Well, ra survive. I kotsi ka mokgwa ona o. E no ba le gore o tshwanetse gore o phela bophelo ba gago, o mind business ya gago. Tsotlhe di tla loka. O nna le mang kwa gae? Ke dula le bomma. Papa go kae? O ka mpotsa sengwe ka mama go le gore o dirang for a living. Seriously, ma? Well, Oh, son. Ke makoti ya ka ke re tshwantse ke tsebe ka ga gagwe. well, mma ke nurse kwa re dulang gona. No wonder. O tsena sekolo ko college-eng mara o le ngwana o le one. Hey, that's how you, baby. But nna le lebo ne re setse re thoma go itsane botoka. Mama, I got to believe hore pleke le dangerous. Tshwantse ke mo fitlhise ka pele. Re taba tse o tla re savela nako mo. Goodbye, mom. No wonder. Se ne le ka gaeng. I'm full, blah, 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 blah. Mana fela gore o lebega jang.
Yo, ma, you won't believe it. Ke re tumeng ke shega le hon. Ka nnete. Ka re taba e ya lona e se qala ho ba sega se tje. Yeah, but it's not serious. I mean, I was surprised gore a ga nkisha ga mare, imagine. Ke tshogile jwang? Ha ko njetse, ke batla ho tseba everything. Mare, motho shebare ke mare mama. Gore like she was just asking a lot of questions. Gore ke dula kae? Gore wena o dira eng? Le gore papa o kae? I mean, I felt like I was really in an interrogation room. Ya batho. Tlamela o thabile motho ona batla ho tseba ke fela ka wena. Nah, this woman randrate mama. Hobane o nana jalo. No, ke nagana jwang mama? She doesn't like me at all. Go jetse ngwana kutla. Ka fela. Re fitile bo mama zala ba ba gopo ba. O some understanding me hore ke eng bothata ba hae. And the only thing you can do is be yourself. If o rata o rata, if asa o rata ha no rata. But so ma, what do you think I do? To me, ke boyfriend ya hao. Ha ke tsebe ntho tse ngata ka yena nna. But o nagana eng ka yena, Jay? Gore do you really think gore e ka ba mokgonyana wa gago? Shep. Do make him shmana sharp. Okay? Just as long as you focus on your studies, like sharp. Mare he. And aska go ba pelo. What if what's gonna happen then? What's gonna happen? Hakazama bone. Azame fela. Wow, ma. Kannete azame. Wow. Nyaktanda ke Oyangizo baby Shilo bashamilo Oyangitiki muranziba Tubo poyamilo Katanga Shilo bashamilo Oyangitiki muranziba Tubo poyamilo Katanga Baby. Khale ku emetse mo montle mo mos. Nna ke go kra montle mo. Hi man. Lebo. Lapile man wa rasa emanyana. Oh. Happy man emanyana. Ke lapile ke no kona fast. Thank you, baby. Check us out, Kimoni. Usasekile impelo shimatsaya. The worst part loko tlake masasa. Ingabe Beyonce lo waka Jay-Z. Tunela ka papa mama mane. Ndzi lava ku tiva muri vito o mane wena. Ingaku tava makota machangane aye. Fambia kanzi ya komba mane. And one day she will call me honey. Ari Akiane ambale xibelane wena. Inge mina na mali ibabangane. And then you will see kurisishangani. Angithi athangeka joli shangan. Never say never mapepeza lana kusemhlabeni. You ask yourself kuthi enhleke skippani. Why? Bonka bocheri mbasishaya ngami. Shilo bashabilo. Ungangitiki muranziba. Tubo poyamilo.
Baby. Tshwantse ke tsamaye no. You okay? Ya hae go ramitse mosadi o la o bjang man. Babe. Mar o tlile Dr. Wheeler ring again, babes. To be here. A ka tsaya diaparo kwa, a ka tsaya dilo tsa go tlhapa, a ka tsaya. Diaparo for eng? O tlile bare anytime is tea time. Wena ka nako phela no. Oh, nna ka tshwanne o change nna tshwantse ke. Oh, tshwantse nna ke nne ka diaparo tsa ditšhila nna. Ke tlo bua ka dinao. Please. You know my mom she won't even have a problem with it. Nna ke tshaba mama hao a ke itse o iralang ka ena be nna come on. ka tlhompha one babe man, ka tlhompha o sa etsa ntho eo. Oh, Sandratan. Nna. Kisdodla, no, you don't even wanna spend time with me. No, come on. Then stay. O rata thata. Rata thata wena baby. Hey. Then ka tsa bona sa tsamaya ke phake koloi tsena. Ke nagana gore mosetsana o tsheletse ngwana wa ka Moratiso. Go seng ga tloga o leba ya go bona ngaka. Gona nong ashu o setsa mpotsa gore ga a boe o batla go netefatsa gore lebo o wa hae. O safe. Andiqondi ukuba angabe engumntana onjalo yazi. Ucinga ukuba angabe uzalwa ngutata kabani? Ucinga ukuba angathatha i-friend boy ayifake phaya endlini kamamakhe notatathe? Hayi, you angabe akanambeko man. Akanambeko tu. Maga ga moruta molao. Sa pele o beile moimana a le ko college. Now o tsere ngwanaka. O ile mo robatsa ka matlase ga maratha ntlo ya la gaboale. Ke a bona gore ba rata go dira eng. Ba trepa ngwana wa ka. Malo class yao. Oh, o ntebella ya. Jonga. Hayi, ungaske kanti unyanisile. Ungathini ukuba ngabana la mntana ayingowakho? Bazileqele nje inyana. Bafuna imali lapha kuwe. Ska bolela bjalo. Nka se makale. Ke godisitse ngwana wa ka sentle. Ene ga a kgone go kireya mosetsana wa mo tshwanetseng mo lefatshe le. Ke nna o go kgetha ntho ela marela ye. Hayi, mntakaThixo. Kathi ke ndihambe. Uyayazi ukuba la myeni wami xa ndifika ekhaya angekho. Hey, uzaba ntoni? Hayi, ke a leboga ke kopa go nketela gape ka moso. Hayi, uyayazi tshomi ndihlezi ndinawe mos. Khawutsho. Cela ukuhamba nazo man. No problem, o itse gore nna ke di leftovers. Ka tlogete fela wena mo. No, ma. Shut. Lebo. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Lebo. Tsamana tabeke. Tsamana go mtsamaisa ga mtsa batla. Tsamana tabeke. O lete le jesi ya go tswa. Ha o shapo ge o tsamaisa no. Hare, hai. Ga ke bone beke. Shabe mo beteng. Hare. Tlolana. Tumi phakisa. Krele beke jisa ga. Jesa o itshwana. Ga ga bone. Mara tumi.
ukuthi mntwana unginike sona by the way ngicana nyofisela inhlanhla ingakunande out o itse ge le bore o tsamele le gona wa tsa di-ambulance tse ne di tlong ka nako gore ai mama man wa itse ke ngwanaka mosewai Oh, Mona. e re ke lo mo beya wa bona. Mara. I need to bath too. Thank you to me utla o tla kwala mo wa ke thank you mama Yo. Hello, son. Ne sentse ke re ke tlo go founela. How are you? Ai man ke sharp magriza. Oko no fetso kra ngwana ngwanyana. Wow. Boy. I can't wait to see her. Ke a dumela o motle. Yes, wezi a ke tsepele nna re ke papa motho no. Nkare ka mmona wezi no sefatlo se senyana. O tshwana le wena jwang? Ba go ka yana. Ba hona mo a bolebo mo. Ke na le bona no. Okay. Ke tla ya ga bolebo ka moso and ke ya go ba bona ke tla reka le a welcoming present le diaparo tsa ngwana. Thank you mama ka leboga man wa itse ka o tshepa. I love you, my child. I'll do anything for you. Sharp. Tshwana le wena o tshwana le wena mama. May food. A se grandchild ya ka eo. Le ene le bonyane o tshepile ngwana ka o. I'll fix that. E re ke go kitty. E tla nthusa. I will feed her. Ene le monnanyana le wa hae wa letawa. Kitty? Ish. Yawo Kidi? ntoni lampazi. Chomi. Khawuzijonge man. Umhle njani? A go di tshila fela fa le man le ke le lokisa man. Hey. Mosimane o fetsa go mfounela gona yana. A re mosetsana o lo wa senang feeling ya o tlhapa mo showereng o belege ngwana mosetsana. Oh, Gona nong ke a kwa dishopong go reka diaparo. uyaxoxa umkhulu Yehova. Go go botsa nnete. Hayi. Yazi ndithetha ukuba wena uzawube udlalisa amantshamzana amakirikiri amakirikiri. Kaloku ngugreli ngoku. Hayi ake kukwa ngwana wena. Haw. Yintoni na kanye Mabel? Uyazi ukuba umntana sisipho esivela kuYehova. Bona ga se se go go bileditseng sona fa. Se go go bileditseng sona fa ke gore o nthuse re tle ka leano la go tlosa ngwana le motseleng. Khawukumiyeke man. Miyeke lo mntana ake aphile naye. Aphile ujonge inhliziyo le. Khawuyeke man selfish man. Hey wena o ska tlo mpotsa gore nna ke nne le pelo ya Oprah Winfrey wena man. Hey go go boditse gore ngwana ola ga ke mmatli wa nkutla re ka reng Khangela pha ke uzokuzenzela wena ngokwakho obubhaka mna undikhupha apha. Oh le nna ke tla stopa go go feeda o lebetse gore ke go thusitse ngwana go ba molele ke le ko sekolo palla ko patala school fees Oh yini na bethuna Mabel awukwazi ukuyenza lento. Yintoni kanye bona ke a tsamaya ke ya ko dishopong ga ke bona mphe karabo
Okay. Babe. Ndikubize apha emsebenzini uba ndifuna ndilimkele. Bona bua fela babe. Wa itse go thusa sengwe le sengwe. Khawutsho. Ndingasebenzisa ntoni na uba ndibulalela kaTethu? Yazi hayi ayisinodilana ke mana apha eyadini. And xa uyajonga we can't even afford it. Ubusisinika into yokutya. Wena wa re wa go rata jana? Go go rutile sentle mosadi wa ka. Gore ntho engwe le nngwe e tlang fete go gago wa a nna ebile ke setse ke lapile wait. Go fepa wena le ngwana lo ne ka tsie. Khawume manxono ngobubhanqa bakho kini. Awutsho. Ndingafaka ntoni phaya ebisini lekati? Yazi ndifuna ukuba uze necebo ngaphambi uba umeyibula buya apha endlini. Mara a mpotse fa mosadi kwena. Go botsa ka gore tlholo o sa tlholo o include mosadi le mo tabeng tse le rona le wena ra di bolela. He? A mo ntsha mane mo sengwe le sengwe se re se buang a tswa mo go sone. Hayi ke kanti bendingamfaki. Yazi maybe soloko mani soloko ethethile mani ngale kati. Uyacomplaina. Thetha uba le kati iza phaya edirty box yakhe izotya. Ke ngoku yamazi ngimeke lo muntu onjani. Hayi ba matsaba le ne mebolo o phela le miserable. Gore wa borega man. Yeah, khawutsho. Ndingafaka ntoni phaya? Bona ye go gift shop. O bona mo dekolo ta go sota ka sengwe le sengwe man. Bona ka tsele gompieno ke batla e kopanele badimo ba yona. Today. Yeah. Hayi. Marlena go ga go potsa ma pelo ga ba rena ka ntse se nako mama o tshisa nako manga o go retsa ka ra go tle mang ke be man Hayi man, khawukancinci mani ngobhanqa bakho maybe uzawungena apha uzawuthini? mathe ma ho ntule ba nganyana ka tle ka fana yazi ndaske ndabona wena ingathi ndingazohlala phantsi uhambe phezu kwam mani. Uyabona ithi ndlala le yakho le unless wenze ntho e ke itseng o etse or else o tla robala ka tlala kwa hao for 2 weeks. Hayi kanti jonga diphatseng wena se ka ntsha ntho ya mo seterateng hao o batla go bontsha batho gore re etsang. Intoni na mayibula ndingaske yazi ndikubambise apha. Heyi umhle nyani tsho mama jonga ndiphathele nto Yes. lena ke ibizwa ngokuthiwa i-powder magic. Ngikuhloletse. Uza kuyithi chatha kancinci phaya ebhotileni yomntwana. Akakho umuntu ozawubona ukuba yintoni nale. Ka go iberekisa yang mosadi ko yona wa se tlatla go tlhoka tlhaloganyo? Yazi Mabel, ngizame ngakho yonke into ukuba ndenze uyayazi ukuba bekunzima njani. Ndizame ngako konke okusemandleni nami ukuba ndikusize.
ke ngoku wena wenza ntoni? Wenza ntoni Mabel? Undiphathisa okwenja. Undiphathisa okwenja Mabel, kuba wazi ukuba ndidiphende apha kuwe. Uyayazi ukuba bendirayithi, ndikuphilela ngela xesha umyeni wami esebenza. Andikholwa ke le. Andikholwa ke le. Dula fatshe, Kedi, dula fatshe. Wait. Don't get mad on me. I'm sorry, man. Ne ke sa tlo go tlisa botlhoko, ne? Ya, ba ka ntlogela ba botlhelele, man. E seng wena, o ile wa nna mo letlhakoreng la ka. Ya, batho ba bolela ka nna, ba re ke bolaile monna ka. But o ne o le teng for nna, my friend. I'm sorry. Ne? Ne ke sa re go tlisa botlhoko. Kulungile. Ndizawuhlala only if uzawuyekela ukundithithisa okwenja. Hayi man, ne ke sa re go utlwisa botlhoko man, chomi man. O ntshwarele tu. O ntshwarele. Okay. Jonga. Ungandithemba. Ya, ke tla o tshepa Jonga. Okay. Kenny akazi nto. Ayikho into ayasiyo. Andimxelelanga nto. Into mna endimxelele yona kuba ndifuna nje ubulala ikati. Your secret is safe with me. Thank you, Jonga. Awucinga ukuba uzawuzifaka engozini na ngokwenza le nto man. Yimbi man Mabel. Sijonga ukuba umhle njani. Hayi yimbi man le nto ufuna ukuyenza. Bulala umntana ongena cala. Bona ye. Ke tlo go dira. Le ge nkatle ke fumana chance engwe gape ke tlo go etsa. A ke tshikele morago. Oh yini na Mabel. Ungasikundi ncede nje nge-R15 leyo nje. Yokuba ndibhataleke lo muntu ondinikile ukuba ndize nayo le nto. Okay, R15. Okay, re ke go order something online sa go checkere. Oh yini natsho mama. Yazi ukuba yintoni? Uzawufanele ndihambe ngoku. Kaloku ndifuna ukuyopheka, kaloku ndiphekela umyeni. Andikwazi ukuthi ndihambe nezitakeaway. Ukhena akasithanda izitakeaway. Tsamaye ge ya go reka dijo ge o tlo go mo apela dijo tse di monate ka gore. Oh yini natsho mama, ngasikundiphi la mali yepizza manje ndizawuthenga okuncinane apha endlini. Ndithenga isishebo sokutya apha esiswini. Welcome home, son. Yo, nze ke go tlhologeletse o itse. Ne ke tsamaile for one day fela ke re. Wa itse re na ke rata ga o sa robale montlo. Itse nna ke a tshaba. Ha ditsotsi di ka ntsenela ke tlo bona ke rile. Hey, lo wena o le gwala yo. But wa itse ro ka irala something on press a panic button and then on kratus. Oh, no le safe wena go nna le go teng. Mama, come on. Rathetsi khupola wa imenyana. Ya, plus go tla gore dinnyaope boys ba nna gona go nno le go teng kwa la ipleke la ke rateng. Please, mama. Khupo imenyana. Ke ne ngwana ka.
nna ke mpa ke bolela nnete fela ka gore ke fela ke ipotse gore mara a o ka tlogela Neo foleo ene Neo na a tshwanetse standard sa gago o itse ke fela ke nagana gore a o ka tlogela 10 out of 10 for 2 cents mama mara o nya goreng go ntho e kgathallang ke yona eo vele ke tswa sepetlela a mpotsise gore ngwana o iralang ka yena picture or eng ntho e kgathallang ke ntho e leng tshitetseng hai man yo hai my son I was just teasing you man askeralwa man askeralwa ska ntse ya serious re ka rwala re ba bedi fela mara sa o tsao serious le serious no a ke serious man I was just teasing you man ke batla go bona fela gore are you a committed father ne go utlwile e tla tlo gona gore ke reketse ngwana Are my boy man eish are hai sorry na mama Come in. Ashema Dumela ba go ka tshele ka nna. re teng Le ka dila fatshe. okay Sky's Lorna Saka. I can't wait to see her. O ditse ka moreng le lebu. Nka di thola something to drink? Only green tea. Re na le rooibos le coffee. Oh, le juicy teng. I can feel freshly squash carrot juice or cranberry juice. But to start with, it's all how not only. Mama. Nna nka tshabela teng. Okay. Dikopi tsa lena le di bya kae? Di kwa kitchening tumi. Oh, okay, thank you. All right. Wa tsa ngwana hao o na le maitseo. Ke se motswadi a nang le maikarabelo a setsang. Wa tsa ke nana o lo sheba setlolo sa ka kamoreng. Ke se nka se thabelang ke ntho e ke tletseng ngwana heso. Kopa o nlatele. Dumela my baby. Dumela. How's Mapule? Diaparo tsa ngwana ke tse. Kopa le tlhokomele le apese setholwana sa ka ne. Ke diaparo tsa ho tura. Yes. Kopa le bona setholwana sa ka. A shwena, pele go robetjwa tsa. Nna ke nana dumi wa hloka kitchen. O rata boroko le no tswa mara. Ngwana ha tletse rashi bjana. Wa o imetsa ngwana ka diaparo apesa ngwana ha kana kana. I'm new to this thing. And besides, ke mama o ile ngore ke yana mapesheng. Mma go ntse le nurse. Wa man. Le apesa ngwana diaparo tse ntšhintšhi le ba le sa ngwana diaparo ka re ngwana nkgono. He sisi. Wa apesa ngwana senyana hape ngwana banyana hape re so. Yo tshwantse ke tlo ruta apesa ngwana itse yo. Ma ke swara ke le ganyane ke gopela gore le ntšha le lena ke re. Ha wa tla sala le ke setlolwana sa ka.
o hwile fetile ka wena jo mama ndigqibele ke ngoku uza kufumana phaya phezu kwemicrowave ukutya kwakho khawutsho awucingi ukuba sawusifakela amasha ngale nto yokubulala usana sesitlhalosa dilo tsotlhe uthetha ukuthini a kore wena o nkry-etse coffee creamer wa re ke poison a magotlhe wa re ke e dirise mo ngwaneng jaanong ka jekole ke ntse yaka mosadi wa semmaatla ke emetse di-results sa so se se diragaleng ungakhe ulinge ungixelele ukuba uyenzile le o itsitse gore ke tlile go e dira bebule ke re ko wena o thusitseng gore ke e dire undenzise ntoni mthathi ndini bawo ndixolele awu ndixolele baba modimo a go itshwarela ga e ne e se poison ka tšhekole nka bo sa lle gore modimo a go tshwarela ga e ne e se jale ka gore o a itse gore e ne le poison o tlo lla mo pela ka mo o itiro ka re o holy o sile Mabel yeva Mabel ungumthathi no wonder utheni aba bantu abagcwele apha bathi wena ubulali man what ubulali wena you need to get out of my house. I say get out of my house. Get out. Get out. Get it. Get out. a tsa kgone go utlwisisa gore Meibulenyana o ke motho a jwang leqheko leo le se ke batla a tswe ka tlung yaka a tswe o itse keng o arrogant mme o itse kang a ke mo batle mama mosadi o ga o mo tsebile gabotse ke re mosadi o she's a love of things o rata dilo mosadi o wena o jetsane ke mo offerile ntho ya ona motho a etsa kare mo ka tlong ke restauranteng and then nna ke waitress ya hae kwang July ka jetsa nna ke o ke a botsa can I offer you something to drink I make you wa bua go ba di freshly squeezed ka voicenyana e ya hae MP carrot mang le di cranberry juice what o ke re bona a ke le di green tea batla di green tea ka o jetsa you know mama I was asking myself gore ganeng why to me ile yana ali one anon day fela yana sone se o so tseba ke futsi tumi o tsa o itshwere hantle ke tsebe go futsitse ma clearly papa mama clearly o maga ba ya lakana ke la ene o mama jele oh mama ba tlatsa ngwana ba tloetse bana ba tlatsang go tleliniking kwa ba tlatsa all over hore wa itse keng should I be worried? No. Estaba. I'm very white. Sorry. Okay. Calm down. Okay. I'm not saying right, man. No, ma, no, don't say that. Okay. Phone ka speed do. Okay, come here.
others may just want closure. Well, now the Malaysian government is releasing a new report on the lost flight. It held a news conference to explain its findings. 239 people were on board that flight when it took off from Kuala Lumpur in March 2014. It never reached its destination, Beijing. The plane's ultimate fate remains a mystery still today. Let's go to CNN's Will Ripley. He's live from Hong Kong. Hello to you, Will. What we're learning Ke eng o ntebeletse bjana is there any significant Ke botsa wena ngwana ka gore ntebeletse ka matlho gore ka bo batla go kopa disente ka se di bone ne Hey, Alex. We stood there at the airport in Kuala Lumpur, and then we moved to Australia with we're centering the search operations. And there was so much hope in the beginning that they would find the plane, that they would detect some sort of a signal from the plane. They were confident, and here we are. What really happened to my baby? Ngwana ka bona, modimo wa tseba. O tla o arabela ntho engwe le engwe o sa e utlwisiseng. Modimo wa tseba o etsaetseng hle. What kind of a mother am I? I should be protecting my child from this cruel world, Ma. And on the other hand, Tumi's not even here to help me, to support me. Lebohle. Kopa tloela go lla kana tu. O ska ipeya molatu. Tumi o tlo gutla. We all deal with pain differently. I am to be blamed, Ma. I am. Ngwana ka ke o kopa hle. Kopa o ska ipeya molatu. Modimo wa tseba go baneng a nkile tlo tlihle ngwana ka. Thank you for your support, Ma. Anytime. A ke re motswadi tlamela etse jalo. Ma, utlo. Itla go Tumi. Ore, you killed my child. How could you?
My mother didn't like you, and I kept on singing praises for you, not knowing that you were a murderer. If I should have just listened to her, I wouldn't be feeling this pain right now. Have a lovely life. I'm going to join my daughter in heaven. Goodbye, Lebogang. Lebo, that seems like a suicidal note. Dumi ba tlo ipolaya. What? Dumi o tlo ipolaya. I have to go help him, Ma. I have to. Emma Bill, okay, calm down. Okay, nahana hantle. Ha ona na Dumi a ka ba kae? Park. He's at the park, Ma. I have to go help him. I have to go find him, Ma. Boy, I hope it's not an answer. Scatter to you, Mama Tati. And nice will be see since what's enough for you. Well, in Antoine. Nagna not body is a once. Boy, Don. It's Trinidad in Don. Okay, you only love Salema. For Chilaco sake, Monaco Fail, what was a Malay and when. Money on la, the Manton. This is not the end of the world, in fun. Come on. No, Munya, no Casanto Catra have been fun. Bangai looks out on Tabo! Dumi. Thank God. I knew I'd find you here. I went to the park, Mara. Kasawakiri, and I knew where the other place in Uranka Karona. Give me a Tabo. Tabo, can I please speak to him? Please. Thank you. Dumi, just please talk to me. Like, how can you be so selfish? Huh? If we're polaya, huh? What about your mother? What about Nna? Utlosala le mangi. Inyaka na no yo utlosala le mang wena. Ba letse go ira ntho one e simple o ntlokomela ngwana. No le botsa nna utlosala le mang wena. Ba rena taba o rusala le mangi. You know you are the last person. O ile go ra kampotsa machila ona. First of all, you did not even attend the funeral. Ai. Couple uts. Tswa. You know what? Go tell your mom. Go tell your mom. No. Sorry. It's an auntie. My friend, I owe you a lot. Fanka beseka wena. Nke sentse ke na le makotiola. O ba reng ke lebo. Ke a leboga tšhono.